To je bilo to, jel? Nema više vožnje motorom. Ajmo prvo ispričati kako se ovo dogodilo. Naime, vozio sam se sa kolegom i već smo bili malo umorni. I onda sam ja možda rekao, ajde idemo, ne možda nego jesam rekao, ajde idemo odraditi još jedan zadnji dio rute. Tu ćemo se provozati rađe po offroadu nego da idemo po cesti, kao imamo još vremena da se ukampiramo prije mraka. I next thing you know, dogodilo se što se dogodilo. I sad naravno svi mogu mene kriviti i ja krivim sebe za to što se dogodilo, to uopće nije sporno. Ali činjenica je da ako pogledate video malo bolje, ja sam stao prije nego što me auto udario. Da nisam stao, bilo bi puno drugačije. Razlog zašto nisam slomio ruku, nogu, rebra, noge, rebra i tako dalje, je primarno zato što sam ja bio u stacionarnom položaju trenutak prije udarca. Ne? A dečko koji je vozio auto je prošao sa autom kroz mene. Zato me inercija nije nabila na haubu, na auto, nego me auto samo odbacio. Kolega kaže da je bilo onako dosta spektakularna scena. Nažalost se to ne vidi na kameri jer eto niko ne snima mene, uvijek ja sam snimam svoje padove. Vidite da bili jedno su snimili moje pad. Ali, poanta priče je, kak je rekao da sam došao pred auto i kako se auto zabio u mene, tako je cijeli motor poletio u zrak zajedno sa mojim nogama, ne? Završilo skroz u zraku, glava dole, noge u zraku i onda pras dole i na leđa. Okay. Ne znam još, saznaću. Kratka pauza za mojeg sponzora Repsol. Hvala Repsolu što mi je izašao u susret da se više ne moram patiti pri pretraživanju dućana koji imaju 10-30 ulje za moj mali CRF. Naime, CRF 250 ima servisni interval od 12.000 km, ali s obzirom da volim koristiti kuplung više nego što bi trebao, mislim da je dobro mijenjati ulje nešto češće. Vjerojatno ćemo uskoro u budućnosti imati možda i nekakve nagradne igre, a omogućit ćemo definitivno i nekakve kodove za kupovinu jeftinijeg ulja od Repsola. Stay tuned. Ono što ja znam je da u trenutku sudara mi se zacrnulo na jedno sigurno pola sekundu. Dakle, znam dio kad sam udario u haubu i znam dio kad sam stajao na nogama. Znači zapravo nije pola sekunde, vjerojatno nekoliko sekundi. Dakle, u nesvjesnom stanju sam se ustao, tog dijela se uopće ne sjećam, ustao sam se i ono, kao nije mi ništa, ne. I još poslije kao, pa jesam ja pao s motora? Ono, pa ček, kako sam ostao na nogama, ne. Dakle, ono, kako ti se mozak zmučka od udarca, nisi ni svjestan što se dogodilo. I sad, zašto se to dogodilo primarno? Da, možemo reći zato što sam se držao lijeve strane. Oni koji se voze sa mnom znaju koliko volim prigovarati kad se neko vozi po lijevoj strani. Jako puno volim prigovarati kad se neko vozi. Vozi se po desnoj strani, izletit će ti auto iz zavoja, nećeš ga vidjet, bla 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 bla. Dakle, svaka škola se plaća. Ajmo te reći, tehnički gledano, ja sam svjestan toga da sam zeznuo, svjestan sam toga da sam se držao desne strane, da bi posljedice možda bile iste, možda ne bi, možda bi bile gore, možda bi bile manje. Sad zašto to kažem? Naime, dečko, ajmo reći ovako, ja kad sam došao prema zavoju, meni je sunce uletilo u oči. I sad, to sunce je bilo dovoljno da ja kasnim sa reakcijom nekih pola sekundu. Ono što se može vidjeti u videu da sam u jednom trenu kad sam vidio da auto izlazi, a on je isto vozio po lijevoj strani, dakle dečko se sjurio niz zavoj sa sigurno jedno 60, možda i više, ajmo reći 50-60,
sa fronterom, nizbrdo kroz lijevi zavoj. Kada sam ga vidio, moja instinktivna reakcija je bila idem na lijevu stranu jer sa lijeve strane imam prostora. Ali kad je on mene vidio, on je automatski se počeo povlačiti na desnu stranu, što je normalna reakcija, toga uopće ne krivim. I auto se počeo rotirati. U tom trenu, s obzirom da sam ja nisam iste sekunde kočio, ja sam prvo pokušao skrenuti lijevo da vidim da li ću moći pobjeći, no mislim da je ono, dijeliš sekunde, ne? Ja sam rekao fuck it, stisnuo kočnice pa prepare for impact. I razmišljala sam bio sa desne strane i da mu se auto isto tako zarotirao. Ono što bi se potencijalno moglo dogoditi je da kada se auto zarotirao da ga udarim u bočnu stranu, da se odbijem i da sletim niz liticu dole. To je recimo bila jedna od zanimljivih opcija. Možda bi uspio otići sa desne strane, možda bi uspio stati, možda ne bi došlo do kontakta uopće. Možda bi ga vidio prije da sam bio desne strane, sve je moguće, dakle uopće ne bježim od odgovornosti, ali bilo mi simpatično kad je došao njegov tata i mi ćemo zvat policiju, idemo mi zvat policiju, ti si kriv, ti si bio s lijeve strane. Ja kažem, dobro, da, bio sam, ne, bio si u lijevoj traci, kaže. Ja kažem, da, dobro, bio sam u lijevoj traci, daj mi pokažite desnu traku. I onda je bilo, aha, da, a možda ipak nećemo zvat policiju. Naime, to je neklasificirana prometnica. Tu nema lijeve i desne trake. Hipotetski rečeno, i da je došla policija, iako za ovo tu mislim da postoji samo sud, čak nisam siguran, može me neko ispraviti, možda griješim, ali ne vjerujem da bi policija dolazila raditi očevid ako nema teško ozlijeđene osobe u ovakvom slučaju, jer nema klasičnog prometnog prekršaja na regularnoj prometnici. Ali da je došla, dvojna krivnja. Dakle, krivi smo ja i on. I dobili bi oboje kaznu. Bez veze. Za šta? Ja zato što sam glup i zato što nisam pazio što radim, a on zato što je glup i zato što nije pazio što radi. S tim da sam ja mogu malo gore stradati nego on. Da ne bi bilo da me se prozove da sam brzo vozio, da, vozio sam nešto brže kad sam se vozio sa desne strane ceste, negdje oko 50. I onda kada sam došao do lijevog zavoja, iako se na motoru, na snimci, kad ima širokokutnu kameru, čini da voziš ne znam kako brzo, vozio sam između 25 i 30 km/h, dakle nisam vozio brže od 30 sigurno. Kao što sam rekao, ja sam stao prije njega. On je prošao kroz mene. On me je mogao vidjeti prije nego ja njega, jer njemu nije smetalo sunce, i auto ima manji zaostavni trak od motora. Kada sve to pobrojite, pod uvjetom da voziš istom brzinom. Vozio je brže nego ja, vozio je nizbrdo, vozio je auto od ne znam koliko frontera, ima vjerojatno preko 2 tone. I dogodilo se što se dogodilo. Šteta na motoru. Ajmo prvo ovako. Šteta na meni. Dakle, prvo sam se ustao, onda sam sjeo na pod, jer sam čekao da me počne boliti. Dakle, znaš da si dogodilo se nekaj kaj si nije trebalo dogoditi, ok? Zabio si se u auto, full kontakt. Sjedim na podu, ništa me ne boli. Kosti ne vire. Ustanem se, ništa me ne boli. Malo se popipam, sve ok. Malo mi je kao zglob i malo mi je koljeno bilo u bolovima. Nije u bolovima, nego ko da si ga zaležao. I u tom trenu skužim crnu crtu preko hlača od njegovog bulbara. Da, nisam naveo najbolji dio kod te frontere. Frontera je imala metalni bulbar u trenu kad me je maznula. Dakle, ja se nisam sudario sa klasičnim automobilom, ja sam se sudario sa automobilom koji ima propisnu obrambenu opremu protiv motorista na cesti. U šumi. To je vjerojatno nešto što bi svaki planinар volio imati. I imao sam crnu crtu, što znači da mi je bulbar lupio direktno u koljeno. Sva sreća da sam imao protektor na koljenima, i to ne bilo kakav, ok? Hlače za 30 eura, AliExpress, neki silikonski gumeni protektor. Da nisam imao taj protektor, vjerojatno danas više ne bih hodao nikad na tu nogu, jer bi mi koljeno bilo podrobljeno skroz na skroz. Mislim, hodao bi, ali sa štapom. Druga stavka koja mi je spasila desnu nogu je bila čizma. Dakle, enduro čizme koje su visoka, ajmo reći, potkoljenica, kako god da to nazovemo. Dobio sam udarac, dakle, u čizmu s desne strane, vjerojatno me motor lupio, ali to nisam ništa strašno osjetio. I kako sam se držao za ručku od motora, direktna sila koja mi je prošla tu kroz glob ruke, to me
tlačilo 2-3 mjeseca nakon toga. Ali mogao sam voziti, ali morao sam paziti kak radim sa rukom, nije baš bilo ugodno. Osim toga, potres mozga klasično, dakle glavobolja 3 dana. To je to. Kako? Kako, evo, sam da provjerim, jer ovo snima čovječ. Kako da udariš u auto i da ti nije ništa? Ja stvarno ne znam. Uglavnom, da, više sreće nego pameti. Rekao bi da ovako nešto proći bez ozljeda, ne znam što bi rekao. Sad što se tiče motora. Motor je bio u dosta lošem stanju, ali ja bedas kakav jesam, sam uzeo lat iz motora koji nosim, odšerafio prednju vilicu, volan okrenuo iz praktično okomitog položaja u balago malo manje okomit položaj i vozio sa volanom ovak na hero do Zagreba sa razbijenom lampom i žmigavcem. Dobro, kolega je bio ispred mene, ali bili smo u Brinjama, šta ću, felga, kočnica je radila, to je bilo bitno. Dakle, stradala je felga, stradala je osovina, stradali su trokuti i stradala je desna cijev vilice, tako je. I sve to zajedno je jeftinije od prokletog fara za CRF 250 RLI, koji košta 800 eura. Ali sam našao puno jeftiniji za 350 eura ili 300 eura, tako nešto na Tajlandu, tako da, ajde, okej. Što je sa motorom? Motor je bio na cesti u roku 10 dana, šta? Dođeš, zašrafiš malo, to popikaš, sjedi, vozi, nije ništa. Dobra škola. Uglavnom da, puno hvala. Slavenu iz Svete Nedelje, koji mi je onako dosta žurno riješio i trokute i tu cijev i felgu. U planu imam naručiti kompletno sve novo, nažalost bilo je ovo sa koronom šta je bilo, pa imaju dostave, pa nemaju dostave, pa dostava košta, brate mili, više nego dijelovi, tako da sam naručio samo esencijalno. Moram još trokute, znači motor je poravnat, volan, znači nije milimetar, dva, ne, baš da gledaš ne bi skužio, ali kad se zagledaš vidiš, smeta me, možda mrvicu. Tako da definitivno moram nove trokute naručiti i naručit ću desnu cijev, sve ostalo sam naručio, još nisam zašrafio, nisam ništa, vozim se na motoru za koji imam sve dijelove, ali sam bio ljen zamijeniti sve te dijelove. Jer računam kao, pa znaš kakav si budala Slavko, razbit ćeš ga opet. Pa gledaj, dok nisi potrgao do kraja, nemoj stavljati novo, nema smisla. Tako da ne, stvarno sam tako razmišljao. Kao dolazi zima, sašit ću ga negdje po snijegu u drvo ili nešto. Ajde bolje da ja to ostavim za proljeće, pa kad dođe proljeće budemo sve stavili. Tako da, ako neću biti ljen, snimit ću video o tome kako mijenjam prednji dio motora, moram definitivno zamijeniti far. Inače, onaj nosač od fara sam popigao kad mi je sletio motor dole na žumberku, dakle niz padinu. I sad sam napokon došao u priliku da ga zamijenim, tako da sam to naručio i to se mijenja, zajedno sa farom. Koliko je izašao cijeli popravak, ja bih rekao, Slaven je bio dosta jeftin. 1200 kuna mi je platio ravnanje felge, cijevi, osovine, šta je još radio, ne znam, i trokute, da. Mislim, meni je to jeftino, možda je to nekom skupo, ali fakat koliko košta novo, nije tak strašno. Novi trokuti koštaju nekih 1000 kuna, stvarno nisu skupi, $150, ali naravno nekako kupujete u Hrvatskoj direktno iz Honde. Ako ćete kupovati bilo što za Hondu po pitanju tog CRF-a, Thailand, Biker Parts ili sličan sajt i naruči za daleko manje para. Da, platit ćeš carinu,
platit ćeš poštarinu i još ćeš na kraju sve to zajedno platiti možda 30% cijene koliko bi te koštalo ovdje u Rootingu ili da ne spominjem neke druge. Da, uglavnom, ako će biti kako da kažem, volje s moje strane, i ako će biti lijepo vrijeme, da to neću raditi na brzinu, rastavit ću motor, snimit ću kako se rastavlja sve to, zašrafit ću nove dijelove. I to je to. Idemo se voziti. Evo, sad znate što treba raditi, što ne treba raditi. Vozite se po desnoj strani, držite se desne strane. Nemojte biti budala kao ja. I nosite zaštitnu opremu. Kaciga, rukavice, jakna, protektori za koljena, čizme. Sa čizmama sam naučio da, na čizme sam vrlo brzo počeo obraćati pozornost nakon prvih padova na CRF-u, pogotovo na Benduru, jer sam imao neke Casto, Touring čizmice, šta ja znam, ne. Dok god ti ne drži nogu kak spada, ako se ovako voziš, stvarno nije dobra priča. Kada imaš te enduro čizme, teško je reći, možeš držati motor sa nogama, kada padaš ti se ne piga kompletna noga, nemaš osjećaj da ćeš nogu okrenuti za 180 stupnjeva, kao što već jesam pred nekih 10-12 godina. I da, hvala vam puno, subscribe, like, koment i sve one ostale pizdarije koje idu s ovim tu. Ćao ljudi. Na YouTube ću...